कोई ngasi dukan asi sangka bagi nimit ni contoh isoda sangka bagi isoda kuram bagi torom chatari mangda ngasigi honor Denji Sanjoy makia pokpi imani ming na panjarbada NG Nolini Devi ngasidi hoigi mayam ino kumda nungai ba pau haitare nungai pau maka kuna luxury pau sidi ki sengbil da jaribon ki sengbil lala bazar da ki koi ki use car koi ki sin ba koi ki amon mare ko second hand hai tare dugma car se alaiba amasung azon bani Sri Sai Auto Agency ngasi dagina ngasi Mars ki tang kunga mathoi limit sidagi kasigi owner na koi ki ngangom Sanjay ki ma ki asigum na Sri Sai Auto Agency sida Kaitara ki apamba car lairagadi yauragadi masigi mafam sida lakpiduna lebi amasung kalingumba kanagumana car se car joining laga su mafam sida car luxury masigi pausi mayam da ngasi bijabani mayam buthagasari meaning tabisi mang da leriba gari se jo yongado gari ni gari number na AS24V0190 gari ki condition kalau segi manung ki condition yang piu seno mathang ki ani suba gari se yang piu Maruti Suzuki Porter gari number gari condition gari ki manung ki condition yang piu gari asigi akupa koi ki details mathang da koi ki gari ki owner na mayam da introduce tawjagani mathang ki gari sina koi ki Swift Desire ni gari number condition che yang si yang view manunggi condition ini ada kita lagi kami nggak कोई नसीगी Sri Sai Auto Agency की ओनर कोई NG संजय कुमार सिंह गाड़ी सिंह की ममल मथा गाड़ी सिंह कंडीशन कमाई तब गाड़ी से चाही क्या कुब अजी हंगनी कोई ओनर NG संजय कुमार सिंह मैं खुरमजरी तो हजी गाड़ी की डिटेल्स मथंग पीजरके अहम गाड़ी से हौरसी टोयोटा इटियोस VX नी टोयोटा इटियोस VX नी 2012 मॉडल कहीं सिगी एयरबैग जाओ ABS सिस्टम जाओ अदगैदी एलॉय व्हील जाओ टॉप मॉडल नी गाड़ी मनुंग गिसु लोय जेंबिरो वाक अराउंड जेंबिरो लोय ओरिजिनल पेंटर लेरी म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट नी पावर स्टीयरिंग द म्यूजिक कंट्रोल जावीरी सीट कवर वेल मेंटेन ले गाड़ी ब्रांड सो जाम तौद्री थोंग मरी मक पावर विंडो AC पावर स्टीयरिंग ning galing ning da sasi last point I go गाड़ी की बूट स्पेस है जम सकती ना
Asih jangan pak pokok. boot space yang sathina laiba asina Swift Desire 2016 model ni VXI Swift Desire VXI 2016 model power steering AC Dai melakang tu. cover kai loi jao gari ki interior su tin pero walk around loi Home mari ma power window ni AC ni power steering ada di steering control up down loi jani Music system. music system interior bill masagi keno ni Okay. mathang ki jisu Swift Desire VXI ni 2014 model ni sina sisu same power steering power window AC Gari ki color swap tang tapi dah di nungai ni. asina S color ni Swift Desire. Swift Desire VXI Okay. Gari ki manung ki condition. well maintain am tu keno to biro Okay. Okay. Asih nak kerana gari. mathang gi sidi asi gari se logo mi do akoi ki taraf tagi full warranty pi bajani 2016 model i20 sports I20 Sport. only 13,000 run 13,000 kilometer khatang run tauri whole body full original paint lagi after review Gari ki manung som nak kandai tau. Som nak kandai hang tu. si original masagi lagi badu mak shock 3 only 13,000 khatang run tauri 2016 model sports ini asi su well maintained gari ni after market kayo ni LCD pale sige sige So mathang sigi gari sigi keno sem tang have you koi ming se. Ford Figo titanium asi su well maintained gari ni alloy wheel sagi pali Gari number. dari after market LCD pali camera pali interior after market lock view mayam lock view ari apa ma thandi rolo mayam table to table negotiation to gani jahar rate lai badu gi lock view access gani finance facility lai mayam lock view ado amka haija ke details 8402998806 the GPS channel video channel se ga su contact kabiro ado aga gi GPS channel se gi magi tagi lock view tara ga di 300 na discount kar ko gani जहाँ प्राइस के नॉलेज तो नेगोशिएबल होई नहीं मैं हम लाते टेक इट